Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kadrli mümin Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şerif Ramazan ayı ul bu ay izgi işlerden. Bir yaktan orazat tutabız. Kişilerin taravih namazı okuyuz. Fidye, fitra, sadakatlar tapşırabız. Zeketlerimizni çıkarabız. Barşul zekat cemaat kaysısı kişi özünün zor boylığından çıkarmay. Özünün bu dünyada yaşav hesabından çıkara. Fitra sadakası. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jitkize iki sahabe şunday meşhur hadislerine bir yaktan İbn Umar bin Hattab'ın oğlu hem de İbn Abbas radıyallahu anhu'nun oğlu. Şunday iki bir mahsus fitra sadakasına koyulgan bir hadislerini. Allah ayteler, farz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatul fitr. İkinci hadiste şu sözlerden başlana. Farz Resulullah zekatul fitr. Resulullah Allah'ın ilişkisi bizge'nin üstümüzde farz kıldı dey. Zekat fitr, fitra sadakasını tapşırığa. Kimin isminden? Her bir kişiden. Bulsun miken ol hur, yani indi irikte bulsun miken, hatta ol abdi. Eğer de o hatta kulluk halinde bulsa da, esir bulsa da, o özünün üstünden şu fitra sadakasını düşürge deyiş. Hatın kız bulsun miken, ir kişi bulsun miken. Bala bulsun miken, hatta şu bala koysa karında dip etile. Cemaat biz her birisinden fitra sadakasını tapşırabız. Özümüzün şu dünyada yaşağı sebebinden Allah Teala'ya bir şükür yağından, hem de şu Ramazan ayına bizden ömrümüz erişken, hem de şunlar şükür rövüşünde tapşırala. Hem de anın mağnasın deyip etken vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp koya tuhratan lis-saimi, o şınlıkta oraza tutkan kişilerinin yeki Ramazan ayında yaşayan kişilerinin üstünde bulgan hataları lav ve rafat, gerekmegen boş sözler, hatalar, göz yeki kulak onakları, koysaları Ramazan ayı içinde jıyla alarga bir paklık bulup tura deyip etile. Hem de şuluk vakitte tu'matan lil mesakin. Hem de muhtajlarga bir rizık, alarga bir kanagatlik deyip atala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de özünün sahabelerine kengeş ite. Gayet aldından tapşırıp bitirge kerek bu fitra sadakalarını deyip. Ni sebepten? Çünkü oramdağı bulgan soranıp duruşu kişi. Yeki üyünde bulgan miskin kişi, fakir kişi, gayet vakitinde barcha kişiler siyingen vakitte muhtajlıkını duymasın için, anın da tabında rizık bulsun için, belki buruşları üstünden indi ol azad bulsun için. Çünkü fitra sadaka tapşırıla bir yaktan rizık bilen, ikinci yaktan hazırki vakitte ruhsat etile, anı akşa bilen de tapşırığa inşallah. Rizık bilen tapşırılan vakitte elbette anı şutlarga gerek. Sağ ol küpme bir 3 litr deyip ettilik mümkün miken. Şul tiresinde biz anı tapşırığa mümkün biz. Buday bilen, mümkün qara buday bilen tapşırığa inşallah. İkinci güçteneşler bilen, hürmesi bilen, yüzümü bilen, lakin de akşa bilen tapşırığa vakitte ol jayılarak. Ol kişilerini tavıp bula özümüzün tanışlarımızdan, kurşilerimizden bilişip sıraşıp, alarga produktovu paket, özüne qarata bir rizıqni azirlerge mümkün biz. Yeki meşidlerde de fitra sadakası kabul etile, hem de anları son indi Müslümanların faydasına tapşırıla inşallah. Hem de indi elbette uşul emanet koysun biz Allah karşında öterge deyiz biz gayetge xatlik. Çünkü gayetten son tapşırılgan fitra sadaka, indi ol gadi sadaka deyip şutlanıla, hem anı asıl məğnesin, asıl ecir savabın biz yoğaltabız. Yani tuhratın lis-saim. Yani oraza tutkan kişilerinin, yeki oraza ayında yaşayan kişinin hataların gafu itu bir sebepleri inşallah. Koyr vakitte biz özümüzge avuraytıp jiberge mümkünmiz. Miskin bulsa indi en miskinini tabasımız kile. Yeki özümüzün yarak avulumuzda bulgan bir kişiye tapşırasımız kile. Hemen de bara almayız, hemen de biz ana suzabız neticesinde gayeti kilip jite. İndi gayeti kilip jitkeş, gayetten son ol fitra sadakası fitra bulmay. Ol gadi bir sadakadan da kalıp kalaşaq. Kadri cemaat mümin Müslümanlar.
Biz әйтергә мөмкин, без хәзер инде аш кеше юк. Кемгә инде мин садака тапшырам? Аның мәгънәсе югалды дип. Кадерле җәмәгать, без кешеләрнең киемнәренә карамыйк. Без кешеләрнең фатирларына карамыйк, йортларына карамыйк, бәлки алар яшь вакытында, куатлы вакытында аны эшләп калганнардыр. Хәзерге вакытта алар үзен ялгыз бер картлыкта каршы алалар. Яки алар авыр чирдә булырга мөмкиннәр. Яки гомумән күңел төшенкелегендә яшәргә мөмкиннәр. Сезнең шушы булган күчтәнәгеш фитра садакасы. Менә киләчәк гаетләрегез мүбәрәк булсын. Фитра садакасы безнең гаиләбез исеменнән дип китергән вакытта ул нихәтлек күңелгә шатлык салачак иншаллаһу тааля. Үзебезнең тирә-яктагыбызда яшәгән бер бабай яки ялгыз карчыкка өч-пошмакларын, бәлешләрен пешереп кертсәк, гаит алдыннан аларның күңелләренә нинди зур шатлык булачак иншаллаһ. Аларның хәерле дуасы, теләкләре, Аллаһтан бер рәхмәте җәмәгать. Шул вакытны әле үзегезнең балаларыгызны катнаштырсагыз, алар да шушы изге эштә катнашса, шушы фитра садаканы тапшыруда, җәмәгать нихәтлек аларга тормышлык бер дәрес булачак иншаллаһу тааля. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Ат'амут таам, ашшус салам." Һәм дә бер-без арагызда сәлам таратыгыз, күрешегез бер-берегез белән. Һәм дә бер-берегезне ризыклар белән, күчтәнәш белән инде сөендерегез. Шул вакытны сезнең арагызда мәхәббәт булачак дип әйтелә. Икенче бер хадистә әйтелә: "Әле төннәрдә басып намаз укысагыз, сезгә булачак Аллаһ Тәгалә җәннәте" дип әйтеләчәк. Кадерле җәмәгать, безнең ислам динебез җиңел. Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен зур тауларга менергә кирәк түгел, ерак илләргә китергә кирәк түгел, үзебезнең ватаныбызда яшәп тә, тирә-як булган кешеләребезне белеп тә, аларга бәләкәй булса да бер изгелек эшләсәк, иншаллаһу тааля, Аллаһ рәхмәтенә ирешергә бер сәбәпләрдән булачак. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.